Hi guys, welcome back. Kembali iman ke post video par. Tentang seni kuat berkeran kawai. Pelong kemat keperan kamha, kamtam kena skol. Kamtam kibru kepa wan gelong ing long sam beduk. Adat dan silong tarai petip ikna. Baik dan show result kena kelas 10 kelas 12 mah. Mentai hab sim admission. Kiaban sim form ban sim admission hagi skol bapar. Amdai tangka wek school hendrai ki depan sim lai satu league school kan ban yu admission ta kano ka school pedang temut hang ta ki yu admission terapi page ya ki school ladara sibu menta tangar spasin tangar spak ngut kena ki pedang di sim form pada dukat no 3000 ngut ki bro 3000 ngut ki students te ke by form kadai bek kumba arspak lai spak berkat pada lai sepat teka gawe ke by form karena tulis di school kiba kihab late what admission kiba hab thid kita ki form kembali lai sepat lada lai tulis school lai tulis form kisim karena kendai sepat teka dek kalong ka kamar keperan kamha ba yaki school lana yaki tu kibru kiba dona kebor ban berkat ya kena school ban kampenduna ya kata by form balik imprint tang by form tang tu ki form ki details pendap hang to dan madon school ba promote ya ka souvenir jong school ya kata am don kam ai tang ka form tang kata ai don kam te balem don bekran ni kata de kamar ka bron kam ha kam tam hagini ki por nomor ki school dapet ha kene kalong ka business ka ba ya school te de kata ka daw don up yang pi ki ba dan ka bor sngap ha ban berkat lam ya kena baik kena school kin kam dona kata jinglon kam tam gitu kibru ba wan ni glong in sam kibru dia sengap hai berkat hai kata kena benam kiudor kita ki by form tadi apa san po tabiang te page entah te po sor te lais pa ke by form te kemud kan jing syak kata ya kena school balik sim admission sibuk lagi sim santali kasan spa te kalong ke bas musi te ngana keleng jongang isne ya bru bokwan naglong ing nong sam bedum ten tak dang keren hagna kepor te don pedang jumpiru ke bas ngau ke juhi terus ngabha banya ko perit lang kena benduna kita by form te tang ketai please boy